depam aye fene say UEFA Champions League no eye grand finale final no eba so eno ye Arsenal versus eye PSG ntemesra odwumade we no DLFM ko fale ban ya gudie mu akwankofo akotena se ewo hayaki Afrofusion restaurant bo modern akofa live commentary e dia bro eno achinso no ene gen screen pa kakraka ye biema obenya bia hwefiri aka pre wuntua ntemesra wada yankopɔ ado wa chame mendai we have no miansa na watena se no nan na akokansi na hyase pepe na so tumi bɔ wani akwa homa wo ban so bɔ homoden sanya hwe no wo betumi ahya wo Arsenal jersey anase page for jersey kama na be support wo team a wo pem na yakase hayaki Afrofusion restaurant na dwumade ye die na dosum die dikan opese obedi aso ya betumi abedidi wo ho am opese ode konso abetumi de akɔ eno achi nso both a food delivery nso ye bim we ye no to nkyɛn so a ebia make say parties bi na mo pese mo ye wedding bi na mo pese mo ye ebia nhyemude asurunku bi nua ne do a mo pɛ bia no mo oda ye betumi ye de ma mo kama eno achi nso bia busua kakra bi mo pese mo mmɔde na mo nya nkwan mu ohwam kama te apo ana say still bia akɔnɔ mesrɛw fani nyina badan hayaki Afrofusion restaurant ne yamwa na nyina fa no mu ne kakra kakra bibia nkɔnkan emfa emanu dwumade asurunku we no DLFM 106.9 ana fi hayaki Afrofusion restaurant ena de babeso na ye ka mo sem sponsors no eye Pearl Rock Pharmacy sanso na Aya Spa ana fi nso saloon eka ho room rack eka ho wine rack ana fi nso na Bells Boutique eka ho Luxury Drive rental services ana fi Grey Court apartment eche ne dwuma sunko ye de brand ko poya do mechina da me ye nhia na yemfa Champions League grand finale no MSMO Edu weekend say dia ya de anhyemude bebre na ene koso aye bekoso ayfra bekoso abedin to birthday parties ahodro ebekoso ewo weekend yimu na ya de obehia nsia de beso mo ahoho sane ebe yo mo so no omonnom na so mokọ mo kaka wachinsemmɔnen enti na mekan fu Lumba super ediama super pa ba adwama so bia to agusa wotobin enti se wonsa enya ka bidi abomode aso be frame 24 ewo 0549 889685 and 0549436616 na ye ka mo say aye ohummo bosumedi aniwen ne de tosunum oman Ghana beye de bruta ebesi frada ene Friday ne nyina ne say first group band ene dwumade asunku bi be dia da so ne dance of your street ye beje ni akwedi agro kama koprapra chire kram we ne ye stress free and afi mediasa na menya me ho pa ntemesere wada entwumfam yankopɔ ya atoma June 5th 2026 ebeyire pa ewa shaman dwanum ntemesere wada dwumade sunku we no eye first group band ena hye yensa ena enwom papa pa de begu fuma ma wo no enya sunku yankopɔ ya atoma me yenhia kama yankopɔ ya atoma on the 5th June ewa shaman market ewa mra eba wiado mienu pepe 2 pm do mienu pepe ne ahia ne pa prechi de mam ne ye ka mo say se ye ka say ye first group band na dwumade ye de na dɔɔso pam dwumade bia wudi a wobehia sa na behia nwom de mesrew ne nyina fa bedan yen eye free group band pe ne betuma aye sa dwumade ne nyina de amam de de ka bia wo ye wedding ye betuma be bɔnwom kama prepare mam ebia na wo ye yie ye betuma aye ne kama de amam ebia birthday party bi na wudi ebia wasua adwuma apon ho school na wuwie ebia make say matriculation dwumade bi na mudem anasa graduation programs bia ne tendimadwo ya wobedi a ebehia nwom wase de mesrew ne nyina ye fair group band fabra ne bibia ye ne kama ye bo so da form pass sebe na nanom na nte kama ne bibia kama emfa mam wo pe akira kwane a ye wotema community 22 ya wo eye ba roso ehwo no ne yebutom ya homa ne 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741 Nejumekwa se yentena se na yemfa awiapem to beka se ebo no emesomom akenkafo benu ene ebesom awiai edi amejo so ye wofa ose ade ayo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma wotedin ane bantwere bonana otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kase ebo no enchire mu ankasa ebesom ansana na mo fa se rose gold usi di ye kase ebo no eye de ba dia Wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kase ebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase ebo no nie aha ne nyina yetie DL News.
Yamamo akwapa. Afitu mekande share yen ewo Facebook and afensi YouTube. Na yemfa kase boni nchiremu emesomom. Na wahina papa de ma de share ya wankra bo premante me kire gamanche. Ken taki teko twiru a otoso mienu. Ede nsama todwa e kire mu sei. Ene o my ganam titiru ene nkran. Pompone mantam yim. Ena ahemfo dodo na dodonton sase. Ema de hye betisi adan de sisi esukam me kire drainage system so. Edu saa mpempenso na ensuo to a na eyiri efani pa wo men titiru ne nkran. Enti obesere efri na akwei se woye ohene na wode mrahya wunsam. Baabi a ho ne ye to ho se ensuo to ho na emfa no. Okoton asase edem obi sifie de si honom. Emensuo to na yiri fani pa. Yema o manga na mra ene wuni se de ho mra esiem. Na de se de tudwa endrada na eya wada kotonuma boseme na taso aduonu wotwe ewo mfempem mienu ne aduonu ensiam a emra de hye wonm wogweja ene ne patam chese na roja dami ene mpenefo bi etu mu se ja ensuo yi bi ntwe e bibia nkonkan ene amanfo afiem omoja pade ene ameka sei eye ensuo yi agye aboso oweja tetegu ne patam a akwakwa ro hosempam emra nana ene nsantwerefo kasa ene gamanche ekirem sei nana matren konwa ebinum ka ho bi pa nenne enka bo premante mu nsuo to a ene ejiri efa de hye piefi se ba bi ho no ma na nka mrem ne hu mpom hia sesebe ho ohene tumi ton edema obi se wanye on fancy store anase on fancy ne fie mpontenemu na nso sabi edufuru pa ayemfo ne benwene temamufo ho anase o manga na de hye hu nte no ne yakoton de ma obi na nsuo ne yira na efa manfo na kyerem se emara so se o man mra ba ya adwumenti osra ban na omka biewom efri na ekọ so ohene bi koton asase na odema obi obiabia waton no nsuo to a ho na efa omo nkyere na mra ene nani sa de ese ken take kotwiru otoso mienu ekirem se obesra da oman Ghana mre bi e wo man mu a ebo ye na tena ye ho pan esan so hwese ebeboa na oman nsuo yira emfa de hye no yenyiri mu nya dempa na nya pampe se be betumi nya boa na hemfo mo mamra nya adwuma wo man tonton sase se de mo pe no emra enso mo pachi nani mu ni se de ese Emeka say National Disaster Management Organization mechina mo mpanifo kirem a wono gu so mo twe ade hye a wono mo gweja enne mpatam afiri wono mo afiefiem se be ya nsuo ya eyire no enkofa ato ye nchem enfamre wono na ken ekasa nensem no emunkyere munie. Nobody should be allowed to build in a waterway. If it's wrong, it's wrong. We have to get to it. Demolitions are painful and I give sympathies to that, but we would have to enforce it because this will continue to cause loss of lives, and this is something we cannot control because it's mother nature, you know. DLFM. So today what I have for this press is that government agencies, chiefs who are selling lands, you know, are flood prone areas, and I mean sites where must be kept as green areas must really be held accountable for some of these things. Ani ya wuti yono ana yankra bo premantemu ohene popo ne den ade gammanche ken taki teiko twiru autoso emienu nene ana wuti na no wache no ana nkran bo premantemu suafo mekire Greater Accra Regional Minister oniminyam Folenda okurukopie no kire ma obesra de hia mo wo mea ye nsuo yagiri no monte o masie momomodin amwa no munyimu nyina mfiri ho no mo kama enfam ko ba bia monkwa ehho behia mo kire ma ebi eboja pade ho benti omoka kora wonte ase o kiremu a momodian na muni hihye so no munyimu nyina mfiri won mani pepa beboa mo ya me adem ne nsuo no twe a na masan aba ma chana de mente se bedu babiri monkwa ena modidi agro yi. We are only pleading with them, like I said, they should agree to the evacuation, understand and evacuate. In fact, their life matters more than even everything. Sometimes they value their property than relocating, and so we plead with them that they should agree to it. I mean, this is a temporary arrangement we are doing. Are you getting me? We'll bring them back when the place is okay. And so ani ya wuti ye ono ana wayenkran pompone mantemu suafo ne din do ne minyam Folenda okro na no achi nom ena de hye mo ho aka adwamu ewo wagya ne mpotem tetegu ekirem sei afi wei de empenifo mo nka ye kra entomo ni na no mo hu se nsuo na ba aha mo pagya pade akode e do so pa efie ye ben ye nim hai ho na
maame ne eje me na me kodra ho enti ho na me wo ya ntehwe yo ye hu ni impromptu seba enti nkola bi po ne fi ase ha ono be ka che se grandma ye bu nso ne nso na duru ha ansa na kese kitikiti ya mfa hwe Jerry bed no a ne ehwe me a me de gina ho ani kese nso ne nya minti mu eda no enti aje se me ko bu ansa ene kese ko inside ho de enti menti me amu abu ahwe enti me ka ne hwe ye nye enye afibia 4 years ni ebaye no ye ba kese na we afia no mabu enti yenim ne bedi akiraba na nukure mpo na ye sa na omutimi boye nka ye mo na so wala sima ni adem yeti emi da ye ho so ma ye be firi hantam yetimi afiri hantam na wodi putupuru impromptu ye ne wo ho no ene impromptu eye yen ene wo ho no ene a wote ya de hia wonom ewo wagya ne mpatam nsu ayira fa wonom wode makosem ni pi ene ye de asumui Yantoa Kasiabone Sona Minister for Interior Onyonyafo Muntaka Mohammed Mubarak akasa echemu se kwan ya mofa so mode amafo etu afiase ewo manga na mu no edoso dodo ne okasa ye echemu se cases ni bi wo onom kra se court no ema bail conditions aya na no ye den eno nam so makwadubofo no so no wontimi enya saa eye conditions na omode ama na cheso mode na akoto afiase na okasa ewo mrahye bedwem endra ya wo koto ni maboso mene de to so aduonu woche ewo fipimienu ni aduonu nsia ni mu ana Mr Muntaka kasa na ochemu say so mutimi pass community service bill na betimi aboas masa how ni no matimi aso ano sanso anomo ye de omoto afiase no so no betimi atete so esanse uko prisons ene eye police cells ahodo na ya de omaba apeso wo hono me ha dwinye papa nti onu doji di pass mutimi pass community service bill no nom de hye pagu akwema ebetimi aboa na nipa dodo no so omodo amokoto afiase no matimi ateso esanse afibia na ya de omutua 40 million Ghana cedis no modi ama eyo so modi afiase no aduane edi nti so mutimi pass bill na ebeboa amasika ne kra so etimi ate. I've been working with the Minister of Justice and Attorney General in the constitutional amendment that is currently ongoing, that we should make remand very restrictive because currently it is massively abused. With the least provocation, they say they remanded somebody. You go to police, they remand people anyhow. Sometimes they give terrible bail conditions which people are not able to meet. We want to take the opportunity in this constitutional amendment to restrict this unnecessary remand. I'm sure if we are able to get these three things working together, it is going to help us to decongest our prisons and also ourselves and make life a little more better. Eniya wuti ye Minister for Interior Onyonyafo Muntaka Mohammed Mubarak. Yantoa Kasiabone so na yemfe ye ne mfankyire mo my Ghana osoafo no ena ohwe oman esikasem esom Dr. Kessel Atoba Fosen edensem atudwa echirem say efren kran popore mantemu ekwapem Kumase asante mantemu kwantempo mo frɛ ne say Accra Kumase expressway no aban baba ye ne kama betwa tumi se ne hwen wo kwa kwan no aha mienu miensa wo banso aha mienu miensa ne nnamu kama gya ene ye hyen obi onu bi nkohia ne nkwanhie mpo akwesi kram na wo kyerɛ se amekese no enya de omkwakoba bosia e de afra blofo ne nkyɛn abaye yakwan wo nya ne saada wo mo de yangasa Ghana sika na ebe ne nya ne se wo mo de sika ne be free petroleum revenues ene ya fa ngo ho mfa so o man ne nya no eno mo bode de adwuma de esurunkwan na de say to dwando adamna Ismail Yamsen and na Fiasho Street one mo business a round table dwuma de to dwando adam na eyeya wada kotonuma boss me na taso aduonu nwotwe e won fempem mienu ne aduonu ensia mu no nyamfo me kire finance minister Kasa Atoba Forsen echirem say wo hwe wo man Ghana e free Accra ekwapem Kumase asante mantem ne mu a ye behia sika botene $4 billion na sa sika no so de ye nkwaje mfa borofo ne nkyɛn mo mfa bosia fancy ye ho da ye nya sa mistake ne kra ye nya wo ye nya kra ye ne de sika beye e free sam ne kwapem say emfempem me na de nu nson de 2027 de na kwantempo na dem say hwan na de hia mo fa nkabopre mantem ne kwantempo kwan so no na mo ho anha mom o kya meka say aka ne me be atwa mu no na ba hu say sa sika do ye nya free fangu mu no na ban ba de ne ma bi ono a purchase o de bi kwasha no de bi afa ye hu ade crop pot ye de ye e ba ne say na ha dwen say de aban nsa kire ye kasia e de afamra no ho entuwe de ba be ye mputudwuma nkuto ye mfa bi nkofu brain enkwa ne ma ye pe wo manyim da bi ye mfa tutu kwan sponsor amanfo say sika no ya de ni nyina kwakoyi kwan na Ghana fo nso amutu atoro ma hu mfa so a manya e wo makwa no ho o kire ma say
anya hwimpo ye wo minerals royalties fan wo ahodo a na se fuma gudi ahodo etu na Ghana mu no emfasodie pi na Ghana man enya ya beka dia bom na fan wo de na ka ma ya dwumade enkese pa na Ghana yesikasem atumi akonkanem na wo kirema emfempem mienu ene aduonu enum temu no fan wo sika botena o man Ghana nya wo mu no yenya 500 million you capable money nyesika kuma we nya dia hye ataso eno achi nso no eye mineral royalties nso fuma gudi eso mfa so akra nya ye no eno so de beka eno so be 500 million US dollars sika ne mu odu enti entumi ntina fa sai sika ne kwagura madam aseda o Ghana mra o menya kwa tete ampansam o kirem sem o meka sika dia bomu kama e de ya dwuma somo men se be ya kwantempa wo do ase no o men ko babo siam fan yo kirem meka se no abandis kana kwoto treasury bill kasi amfa so be baso no enya de wanti monhya ne nsom akra ko kumasi kwantempo no ye baba ye Ghana fo ankase sika ene ye de ye bosia ebinim push. The focus of last year, we introduced the big push. The focus of the big push is to ensure that our infrastructure receives an attention. His Excellency the President decided to focus on road infrastructure for the first 2 years. We have since earmarked this year in the budget, we have about $4.5 billion investment in road infrastructure. 4.5 billion, city equivalent. Some of the things we've done is, for example, in the past, the oil revenue accrued to the budget was shared so thin. We used to use some to buy newspapers. We used to use some to buy air tickets. All what we have done going into the future is that we've changed the law. We've said that use Ghana's oil revenue only for infrastructure use, big ticket infrastructure. And it's the responsibility of the government of the day that at least the next 4 years, you would need to earmark all this oil revenue for one major infrastructure and name it as such. That has changed. As a result, last year, the oil revenue, we had a paltry $500 million, just under. And then, lucky enough, we were able to take advantage of mineral royalties. We saw gold prices moving up. And so what we did was, in the past, again, the mineral royalties accrued to the state from gold, for example, was going to Mineral Income and Investment Fund. And they were using it to buy treasury bills. And so, well, what I did was simple. I said, you can't use state money to buy my own bills. I've taken the money from you. So I took that money and I had another $500 million. The two put together is $1 billion. That is what we are using to build Accra Kumasi Expressway. So two tax major policies have made a change. This year, our estimation is that we are getting another $1.5 billion. So last year and this year, $2.5 billion. Granted, the Accra Kumasi Expressway is going to cost us $4 billion. We'll fund it without borrowing. 2025, 2026, 2027, we'll be able to have $4 billion United States dollars to link Accra to Kumasi. That is simple. But in the past, we were spreading these resources so thinly to buy air ticket and some capacity building. People travel to Dubai for conferences and all. That is not prudent to have spending taxpayers' money. DLFM 106.9. Any a woti ye ayo swafo no ana ohwe man Ghana esikasem eso onuminyam for Dr. Kessel Atoba Forsen. Yentwa Kasiabone so na Muslim youth leader Ede Mama Sutonto Kroma no wa man se South Mesninim ewa Santimantemu eye Mr. Haruna Idrisu akasa chemu se mebu na muko jina social media ne so edidi mpenifo atem no ha adwinye papa enchire obuo sanso ana enchire tete pa ha oman Ghana so ye panti mebu no entwe mo ho enfen free yes atem didie no ho no de adesrede we ede tunsem fo anim ewa abro moko bompa ye abra na edo ada ye celebration no ekoso ana okasa ana ochemu se udu social media ne so a obekọ na eye mebu ni bi gina no mu di mpanifo atamende o mampani no mu di nasi no mu di natem MCB no mu di natem ende obi a MC ye DC yo mutimi di eye minister tini na atem ha adwen nti omomodia so betimi atwam ho afre sanse manka bom emba sanso na mpuntuo emba omanyimu ewo so mutumbo modia so be mo obuo ensoso timi akoso ewo Ghana mu ni titru Islamic ncheche no enche se wo so kogira social media edidi opani bi atem nti se oye Muslim ni a wo so obomode ahwe se ahohyeso entete ye pa ani suban pa ebededi ewo abrabom na no so ekire sampa eye entete ye na omode ma wo no eye ade a won so udi edi juma no sanso ekasa ye chemu se nye Muslimifo nkwa na okasa chem na emo okasa kire ye Ghana mabru ni na esan se wo ko social media ne so nye Muslimifo nkwa ana ewo honom nti se na ebe ya nke betimi abo na Ghana puto bebe mesan se social media na omo ye no omo ye se na ebe ya
anka adesua ho nsɛm betimi akɔso ye mpunto bɛbɔ ɔman yi mu ɛnde obetimi akɔ social media ne so no wa kyerɛ kwa ye bɛfa so a mpunto betimi abɔ ɔman Ghana mu na emom Oma social media na masa uba akɔgyina hɔnom ɛdidi mpanifo atem ɔsan so ɛsrɛ ɛyɛ amanyɔfo mpanifo sɛ ɔmo ntwa mo ho ɛmfiri ɛyɛ mmaburu ne ho a ɔmo mo musika sɛ kɔ na didi peni we atem fama me nini na no munja esan se kobasa nkabom enkoso e wo mayimu afido ka me be mama buru no se on se bible class bi waja ene wona ne na won kwa na yele awalo asase so it say so camera na ye di pepe ni bi atem wo check ni mfim ko bi wo che wo papa wo tifie because of we are politics nti na wo holding atem eno ya de a emoa it say bi yankopon ya me ya advance bi a kire bi se wo su benye place di atem se be ye odana emoa ma na nye de enko so we baburu na we you to Ghana be ye na ma because say it's excellence John Dramani mama yaso ofita no be president too kakra sa na we president it is a won so na bia wona we da president na wo so camera si woni so wo dimpeni for atem se da wo ba se wo be training de bia ana post bia why na kwakoto bia amount ye be sere mabunu se ye be sere e mo bi nkubo bi pa ana 162 obi be ma wo se gidi ne didi obi atem aye no me na wo pe e de amount ye be sere mabunu se sa na man omunyai eno na me ka ne se eno na ama nkura no itimi enye kudu itimi yesa ye ne bia nkose na chi be ye den se wo ba kwaso camera na sebio the whole president na wo holding atem and also the whole MP minister and our vice na wo holding atem tie besre sa abia ye de yewa enye wo de no ene kwa se wo de yobi the more na wo bo pass obi nkudu di obi atem yobi papa wo so ba ko bo pass wo no so medi watem a em so wo tie abia yo ya ema amoyesem no ye hu se eye de ya moye mpanifo na mo so sa de atem wo di atem wo di atem na Wachi ana Mr. Haruna Idrisu ekasa ana ochemu se eye Muslimifo ene Kristofo nkaboma no kwaso ewo man mu no ana aboa man mfe bebre ne oman Ghana yensu mpuntuo etimi abem we are seeing Ghana ne Bibia ana country peace council ne adwuma yen kramfo any Christians bo so bi no bi ho yen tawa say Christians ya dia Muslims ne koboa the same thing na Muslims ya dia so mo invite Christians a mo tin boa ma na ye de eye nti sa odo no ma na ye sonko e ma ye ne ase bi wa nti ye besere yankopon say wono nko nyame baba ko ne nyina ye so me je se kakasa na asesa na ye no nyina ye ho so yankopon ba ye ma odo no I way and tell me, a man and tell us about in Chiliman who in the Banamo say, I don't know, I will. Yes, that way, that's wrong. Edema, we are saying, Camufuna, she said, Yabaya, so that we now actually be Bassa, be seen to Kanya, the other say, best say, or Moncho Monfio. Now, then I conquer, Oma, and learn to me, because over in the room, Grana, if be a dead and Sampa, and that's wrong, Pampa, Edema, Gagana, mighty, a chair, a chief imam, chief, she shall be to a day, and shall not. Eni ya uti ye eye Muslim youth leader ede mama su tonto kromo amanse South mesni ni meno ewa santimantemu eye Mr. Haruna Idrisu na manibo yensem choni samo foribwati ne difa santimantemu ebesomye eni enye asantimantemu kuto ne yenuanam musremu mfo dwumadie sununkun ye to dwa wo honom nana no wuku adai na ye kotonima ambosme toso aduonu nsan ewo mfempem mienu ne aduonu nsan mu a ejere pam eni oman Ghana wiase babia na ne nyina ye edel ada festival na ne course wa na yenuanam kremofo mo wanyinam ebi to dwa ewatiwa east mensenim ewa pie mantem ne dwumadie to dwa no eto dwa wanyinam Islamic School Park na nyasim kuma yenuanam kremofo ekobom paye pa mo prempuntu dwuma mo oman Ghana ebo mpaye de bi ma oman Ghana nkra omampani na boafo nyina se ne yankopon hyira wo no pa na munya dwumaden emfa Ghana enkobo hyasa na dwumaden ne ko etodwa no ena abana musini de ma de hya mo watiwa east abatompe so aso no nyamfo enes owusu entim ekirem se wo hwa mebura mo mpoten ho no ma doto na nubone ho adwadie pa ne sabi nubone nom etete mo pa enye kura enti asemende hyehyepa de agwa kombe bo sabi ya nipa bonofo mutu sa na mo no emna na ombedi se de tie na wo kirem se sia mekese no eye security task force no amo mensin mu gusu a wono ma hya ase ko gato num na kwatete mebuna wonom edi ni bone ho dwa na mra oman Ghana mla no nam se mpeni sabi petapea peto mra ne de wuronti atumi awro na sample na bibia tomato din na onimnyamfo na eze wusu ntim esa kirem se etiwa is eye district assembly no ni chepagwa kwamba besi eye rehabilitation center dia aboa sabe ya mebuna hoto am wono manum no bane no mani so ya who are you on ma so kwakoto fom no o matumi aboaba wono ma asa o yade e kama sabe ya o mo so ha no enkonkofa o twunsanso bone fam na so kirem se enubone yade a enye nti obesere mebunu no
efiri ne ko yo bia penu boni agyae efiri se betumi ase ko dache ene wankase wabrabo kiremu am empotem honom enwuma pi wo ho titiru ne fuma agudie tuo ne wo ho pam ntebe mundodo na mokoye adwumade na moba na sebe na kansim no kire enwuma ne omugusu ye binti mo besra na momoden na munni mo nhyam ho so na munyina momwa na eye etiwa east mense no enfantoma pa enfenfra so be say kwadi me ma decide say make a pamper be fa so a you lose you in the because now the whole Ghana we tell you say we have lost about 20% of our youth because and now corner every could be say that every could be a turn that so an effort to a conscious and deliberate effort to say na it be kabum there pamper e bit me you be solve problem no na ya tiso so it be ko into us ya ya tiso into Ghana na how and we be the way to waste that this idea ya for joint task force every week be you bet tackle every week be you bet share could be so now you share say the you bet dismantle all those guys now you could do so said them can feel assembly you see part of music only be the see we have said the and corona almost say you timi you betimi back to normal system assembly na ready but aside say you say you bet camping down all these guys to no yes also correctional and so measure and so better one a bit youth no back and to the ABC rehab center there's a lot of employment because of mining sector but it just that I na take be a car the bonny be the show there be a Sikado so be also no I na sabi and near because the people have money almost they are able to buy and then the man is so dangerous ya me anya dia e beji some because the be a Sika will be all over the world even South Africa near there come with a high no kure pa baby asika wo no aya na basabasa yenso eta koso ho pam nani awuti ono na ye district chief executive etema etiwa east mention din eti oniminyamfo ye miami wo fase ns osu intim na enwachi na wohene edema enyinam zongo la haji yakubu mumen ekasa dwumede na se kirem se edu ba bi odi ya pa efri se wo kwa miamia hoto a wana tanum nu bone tonton nu bone dodo no pa eye nuanom zongo communities no eba ne sa enkansem penfo mo ho kura eba ne sa mpo bia fi se be ye nuanom kramufo na yesa o kirem anye enyenye nti obesre mebuna mo wo zongo communities ni mu no munyai sa enu bone ya de se nipa na da chintimo modde na munyai na munyina mo na Ghana mpuntu enkonkan the abin kunya ne ma abin cikin zama ana cewa muna shi to mu muna so bi yayi ose otutu ne hia zongo memu na mo sisu no ma na mo tete to ne ntini o sere mo ne se fere ye ni wo se da ka se zongo ne da ba zongo se trama wi ni da zongo ne o wannan abu ya wuce ku je da ba na sisi asa ne ma na ke mu sere ne na na mu so obian yi ne mu fu sa de ne ba fa so ba tu so mu so na da fi enne ntokwa we ya pa we no o sere se ni yuti ni na obian je enne mre de ntokwa ni ho e ya sundie na ye de tina e ya manfa ye ware we na na efo yo Muhammad Bezangule ko ku Bezangule mo kuma zama on juna ba ta shi hanka so ba zongo Muhammad wa ko e dan bi wa o de ya o se kwaku zongo ha ya no nti kwaku ha zongo ha ye ni da ya ba ko shi na ma ya zongo shi ya ku fara da ban su ba ta na lafiya o si zongo mo ha de ne o be kan ye ne ha o titi ni ya ntokwa o be sre ni nana no se obi anja ntokwa because se na kwaku ti ha ko ti ha Muhammad ti ha na fa su bi nkena zongo DLFM 106.9 Enie na yemfa asomdwe pa entina ye nuanom zengo communities ne mmoa na bibia nkonkan na de kwakra mu no na eye Shanghai hene edema achem abua kwa na matrenkonwa yala haj Mustafa Muhammad enso ekiremu se in fact eduba bi pa Ghana mebunu no kwa mo fa social media ba for 10 time ene atenie pa penimpo hu ni se wedie na busua kra munya bi nipa ne saso da womedu na tem efri na pempem besi ne nase se twan sabi edo wampento to sabi kwakuo ho oman we mu pe na sabi sansem hu na nyamna nsem besie osra enya kra entimunjan na sabi eye no mede bamo enya wei na mosram som no ekise enya wei nzu na oman Ghana kristofo enchekire tenti obesra da sane man yade a enya nti atendie aye kwa be voten so didi mpanimfo atem no yenyan na mo oman
went or man that because see will be said or man penia that is or can before so yeah can who some more want to have and to pictures and fancy and media and the and because you can not go depending for two Colano for send your bear better free or Brabon in Yamanema Fata send your bear that and Kofa is so be from actually man now amount for a year your social media and Nadia effect your phobia more Ghana had it be to baffle send your bear Yamano Subeka said Banasa Ebema or mine to 92 and Colony at the Basabasa or mine Kianosono and yet oh he Amina the that song guy for no our Akima Blackmina and I'm the song guy for him a foot on the mass song guy for me or my money said sir near my man of social media no more pictures near the other normal year my moon penny for near the other normal and fata and ya wuti ye no ono obo adwumadin ye pa se wo hene propro edema eye shanga hene edema achem ebuakwa nana matren kunwa alhaji Mustafa Mohammed ena wote ne nkanama ne boi ye nsem twere ni kontini kofi obo ena de free apie mantemu ebesom ye Yantoa Kasiabone so na St. Paul Technical Institute school musi ye nyamfrisha ne diosian kru ewo achim kukrentumi anu webu akwa North Municipality nim ewa Sant poye mantemu de adesrede de abeto abaye nim so school no ehia moa na oba Ghana ye Technical and Vocational Education and Training Schools na ya de St. Paul Technical Institute eka ho ye pa atete titrifo ewo manyimu na wotwe mu na school no ne third congregation ceremony atima na da so TV strong youth strong nation a school for by 801 emumba duonu emumba ma 651 anomo graduate ye edi free school nim na omo ne samchofo adwotwe nkomo na ye head teacher edi ma soye no tai agole ekasa ye HM se school no enya ade omo wo assembly hall san so anomo dining hall no esua school for be 2600 760 no enya ade ombetimi akohonom akodidin san so anokasa ye no chemu se asofo bebre na be shomobo se ya ade omo bepe bia ye omo nsoso no se kobaso mu ye programs ahodo ombetimi ahost wo honom no so omo twen so ombetimi ape bia ye no ede ama wam se ne be ye beboa na ade kire ene adesua ho nsem etimi akoso ye. Right, so in fact the school is now 69 years old. Will be 70 years next year. Actually, we are older than Ghana by 1 month. And up to now, we don't have assembly hall. There is no assembly hall. In fact, the Minister of Education came to our school last year and promised to manage assembly hall. But up to now, we have not seen anything yet. We also don't have a spacious dining hall for our children. There's a lot of congestion. And so if our dining hall can be expanded for us, we'll be so much grateful. We also lack classroom furniture. And so classroom furniture, in fact, both tables and chairs, we don't need model desks because we do technical drawing. So we need table and chairs in our classroom. And then if we get a T-unit as classroom block, we'll be happy to augment the number that we have now. DLFM 106.9. Eni awuti ye head teacher at the St. Paul Technical Institute Mr. Tai Agwele na nuachi ana guest speaker Professor Prince Boati ono ana principal at the Mada College of Education won kna pipni mantem hanom ekasa ye HM se Ghana yetimitua sika pempem de kofa niema de frama no ne de ban na mom ye wo Technical and Vocational Education Training students a senka niema hodo no no ye de kokra frama froso banasi ediska no ema ayama for amwan for froso for ema omobeye ewo mayimu no TVET mofra no so no ebetimi aye nti aban ema mode aso betimi ahwe eba plumbers electricians ane builders ahodo na TVET students na nkasa betimi aye nti niam omuso hi om betimi ede asuade na ban empe enfema o. You see, the chairs that we sit on is being manufactured by us, the technical guys, isn't it? Even the bed that we sleep on. So you should be proud, and we'll forever be proud of ourselves. Right now, Ghana spends millions of cedis importing things you can build, relying on foreign plumbers, electricians, and builders. This happens not because they are smarter than you, but because our society has historically undervalued the gold in your hands. Today, that narrative changes.
The world has shifted radically. Artificial intelligence is aggressively replacing routine spreadsheet-driven office work. But let me tell you what AI cannot do. AI cannot unblock a stubborn drain in a Bokwanoff. AI cannot weld a structurally sound bridge. AI cannot install a solar panel grid in a remote village. That is your exclusive territory. Theories alone cannot build a country. It takes the sweat, ingenuity, and special intelligence of skilled youth. Now, let us take some lessons from the ancient times. DLFM 106.9. Eni ya uti ye eye Professor Prince Boationo and eye principal Edema Ada College of Education one crime Mantem Hanom. Na ne krakra mu na Buakwa North Director of Education eye Madam Grace Adjoa Agyei Sikapa ye echemu se aban no ema TVET no enye na semhia niema hodru e wo se omutimi epe edema om se ne ebe yom so betimi ede afantete mu no ompemfa ma wo instructors ahodru om ye qualified no eno so omumpe bi no omumpe partnership ahodru so As a nation, we must continue to prioritize TVET education by investing in modern infrastructure, relevant equipment, qualified instructors, and stronger industry partnerships to ensure our graduates remain globally competitive. Ladies and gentlemen, a strong nation is built by skilled, disciplined, and empowered youth. Let us therefore collectively support and promote technical and vocational education as a viable pathway to economic transformation and sustainable development. To our graduates once again, I encourage you to dream big, work hard, remain resilient, and let your skills become instruments of positive change. DLFM 106.9. Ene ya uti ye eye Buakwa North Director Edema Education Madam Grace Adjoa Agyei na manibo ye nsem choni continue kofi obo ana different poema ntemo ebesomye. Ye nyina kontehene ya mane boy efra poema ntemo so na yenkenka madwenkyere ni bi emfansomo ewo Facebook no eso na yekwa Facebook no so abetemu pa se premier ni abomu ne mupi na me wo fa se Sandra Beka dia ba no so maya ha o die kase ye bone de ohwe live the free tema free zone and akaseboni e tasty angaza so tasty angaza no de apa and was a Lumba super papa dem ko no de aka ho na mo fa se star boy de aba no so hwe live na kaseboni mo de pa wo de free ahafu mem airport ho no hwe yen e de free na dole ya Agyewa Agyei de aba no was o maya ha o Sammy B and Adjoa Agyei Sikapa hwe live the free Christian village achem watancha kase yankoma na dofo nyina sanso na ye Marcus Richard was say what the rich no share live the free ekropon no say news in the papa no the 100% emojis no edi aka ho edi aba na Obed asamwade aba no say taxi driver Obed Tema New Town no maya hapa na dwumaden stronko a ne wafasika na afenso Adjoa Agyei Sikapa ebo no so maya yiko na oni passengers no one text nim etie ya wie ya mu de sa no manam na de ncha kase yakopa edemo no angaza na wife a wonfani sie do de bi obebo ni din akira wi ase amansa na mapa wa yama no nti na yiri din de ama Ghana adodo afa ne sa ama Obed afenso betumi kura frɛ no Aku Sport eno no wa biem pa Aku Sport nso wa biem agese asem kuma Aku Sport no wa biem pa o tema ho no ma agese Tema Golf City ehwa wa biem nti omutie den nyame hira no na Kofi Parliament dia ba no wase ncha kase nkoma DLFM team ni nyina na Ghana de ensuo to abuei awia bo abuei ede ba sema ewari homo ehu ye mobo wai na de ne yeye wo mayim aguna bo bikuma apa na ohwe yen live edi Efrem na me wo fa se Asante Emmanuel dia ba no wase o maya ha o dia news na ohwe live edi free Accra Medical Center na ensuo ya mako bie ye yiri fa ni pedi in fact atetio wajagbawe abayama waden pa no ma ne honya ha no nkobua wodom na wedi wade pia wode ma no wofasame wode ncha kese enso ekode ama ela wo eye ashaman uche na wiei pa na me wofa se Richard ahwe e de aba na wo so ma ya ha wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy p ene Adjoa Agyei Sikapa kasebode mu de sa no ma na nam DJ Ghana free nso Gwete station DLFM Manes e wona kasebode nam na odaya se na dwumaden so nko a
yebo esom o my Ghana na osika se boni onapo bam e de ka sen na de aka hom ete aba na hwana bo frank mankwa de aba na wo so hwe live the free kitase na wo so ye incoming constituency organizer e de makua pem sa auto na wo kire mi say nyakopon mo ho ba no mo nyina na titiriu o my Ghana de hye ene ade hye mo amanfo manso Africa mo South Africa nyakopon mo ho be fisa de akoso no time pam tanse na Japan gradis de aba na wo say ekosia papa bi superstar ni din no ekosia papa bi superstar awish na akra ho no wo na wo kirem se DLFM news ye great pancha kase enkoma na Adjoa Silky na afinso DLFM adwumayefo nyina o cheye nyina ahwie kase ebo ne yagina wo tine bunukom se pon ye ne yakro no nansa mekọ ne mpani sesabe abobjaja kwa nya ne kwanti kofi bwana mwafa asefo ne sa titi ye omunyai omunyai enti no ye de amakoye wo fredie ye de amaso be ye na wei eya woda sonko kwa de ma me wo fa ne din ede Enquires Bafo Mr. Enquires Bafo Ewua Mr. Enquires Bafo Ewua senior today happens to be your birthday nyame nchira opinu awoda no onya ne sonko ekwantente de onyini che ne yesra de ama wo twidi ampo yankopon a oyi Israel ma efiri ohene faro nsem kotwa pokoko no one sa yankopon na wote ase dada no wongu da no onso wonsa na ma onfa wonko yidie mu kwantente de onyini che na awia yi yesra etema happy birthday go to you Mr. Enquires Bafo Ewua yankopon che na woda no onya ne sonko kura me wofa se Barbara Kranten our Ashanti regional correspondent and was saying for that sunku we no yemfa ema waka seboni ye de si emusemufo ne ye miss mebel ntwene semu edema yen me wafa se champion tailor so de hira no no wato no ya nsroja o kan ho asema ha ho odi ekopie mu wo Facebook na fi yitima kasebo no wunya bi ehwe me wafa se makese ebo ye ho ban ema ye mola support e wo fie ha Mr. Sammy kwa DJ Sikapa etinchim kasefre mfuma de sum ya wiei akenkanfo ye banu tu edi amejo so ya wofa o se ade ya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin ane bantwere bona na otafiri jamene mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa yes aswa na Adjoa Seki me wofa asana no akire mo hinema radio mu ya santo betena se wonim se na ye nkai dum eye Friday ya ne yakro no ntimi na wo be ye yes fi amesranya wo dia eye no wo dia mumfa radio no mumfa machine nto DLFM ne ye monwema na mamo eduane ne munni yemfa anya hwensa no so monyemfa na mo de woma ye monyom na mo feeling fam keke na Adjoa adwuma ni one kwa me yefum na fi me wofa se sexy na ebe so mpa Mr. Foliata wa denta container incoming MPP constituency chairman Mr. Foliata denta container chairman boko de ewia meche opa na ebusuafo nyina imamu nyina monitor adehye Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Accra.